Kwangathi lo moya waNkulunkulu lo wacondzisa litshe esimongweni saGoliyadi lebe sifihliwe, litshe lebe liphuma kuDavide lakhona kepha kumshaya Goliyadi walahleka phasi. Ngalelo langa lashona kuhlatshelwa ingoma lensha ngaDavide. Kwangathi nakuwe lamuhla ngamoya waNkulunkulu bekungaconza into lebetingaconzi kuze kuthi lingakashoni lamuhla noma lingakapheli liviki noma kungakapheli inyanga noma kungakapheli umnyaka nawe ube unengoma lensha. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle ngicela sisithole encwadzini yamaKorinte esibili sahluko sesibili livesi laka 12. Mhlazana ngifike eTroas kuyawushumayela livangeli laKristu, umnyango wawungivulekele kabandi kuthi ngisebentele iNkosi. Ngicela unake ngesingisi lawo magama lawo. Lamagama nje lasekugcineni kwaleli vesi anekunambitheka lokuhlukahlukile athi the Lord opened a door of opportunity for me. Ngifuna unake udwebele a door of opportunity, umnyango wemathuba. Encwadzini yamaHebheru sahluko 11 verse 3 ngekukholwa siconza ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngelivi lakhe. Ngicela unakisiseke. Kwaze kwathi lokho lokubonakalako kwavela kulokungabonakali. Siphila futhi siphethwe eveni lemimoya eveni lelingabonakali. Lokungabonakali kuphethe loku lesikubonako. Siyathola la edolobheni laseTroas kulo maKorinte esibili sahluko 2 verse 12. Bekude sithola ukuthi bekude uyathi umnyango noma iborder gate yekungena nje edolobheni kube ngabe kusala kithi eSwatini kuthi kumbe kune border gate yekungena kaManzini noma eMbabane bekude ligede lekungena. Kepha Pawula uthi la eTroas makafika kuyoshumayela livangeli uthi kwavuleka umnyango futhi uthi wavulekela yena. Ngikhumbula lelinye ilanga lapha eborder mangingena ngicrossa ngiya eSouth Africa ngiyangena nami ngeyami passport kunalamanye amajana waphatha ama passport kepha wona bawajikisa angede angena. La mina ngangena khona labanye abangenanga. Nawo umthandazo wami lamhla sengicedzile mina nawe. Kwangathi kule live lophila kulo bewungade kwekucala kuthi lokubonakalako kuphethwe eveni lelingabonakali. Leminyango loyibonako emathuba lowabonako aphethwe eveni lelingabonakali. Lo mthandazo wami uthini? Uthi kwangathi uNkulunkulu lovula iminyango yemathuba, the God who opens doors of opportunity. Kwangathi angakuvulela nawe lamuhla kuthi noma labanye kumbe bebahambe bashayisa bajika wena bani nesibinzi ungabona ungakophe kulabanye kuthi ngoba labanye bajikile uthathe ngekuthi nawe utawujika. Uthi Pawula lo mnyango wavulekela mine nami ngithandazela lokho kuthi lo mnyango noma bonke bakini wabavalekela kepha awuvuleke kuwe. Inkosi ikuvulele. Amen.